Rainbow of Sound Music Academy kepada Nakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Jepelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakas ni saja nyadu Shpobuji main step hadu Sabuji Janmin. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru borok ki long kemilong kepa ki bakwa banyo ki jingi kai jingnang Shapang ke music. Hakan ek music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but Khasi vocal. Kan ek music school ke Jupunya ki street performance but ki concert aman lau senam. Kum kadak ajing slore ki kena ki bawan pulih hakan ek music school. Ti parlok borok wan nompat slam, wan ban syam ka admission hakan ek music school. UMDC ka VPP na maukar pentorong pra constituency uba strong pillar kharjana ula syajid kumusyong kenor temai ka Indorbar Kasihil Autonomous District Council ke HADC. Hadin ba Syam Ladan ba airing persya na kabenta katay kasyuki hapo ka council. Ya kadorbar tungsyong kenor la pelong akar prate urempang arja pesan barbala peniyai daga Deputy Commissioner ka East Kasihil District ka kong RM Kurba. Bat hadin layo ki jingkren ai kublai kin bakirwiang na ki MDC hapo ka council syau syong kenor ubat mai. Bakasur jauh pada, kereta sur jauh
sur jawab jinggot jinam jawab an paslau hagani kayim bawa kanta jawab